kuphi nakuphi la ukhona khona, nethedeka Ngwane, uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba teNeighborhood News Network tidabacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Sisendaweni yaseGundvini ngaphasi kwenkundla yaseMthongwaneni ekhaya kaMkhulu Mbusi Bhembe. Bakithi Mbusi Bhembe mkhulu ungilositwa lihlangothi laka Deputy Prime Minister ekwakhelekeni indlu. Le ndlu ke seyiya ngasemaphethelweni njengoba nitibonela ukuthi neliphahla selivele lisetulo. Kanti ke la yayeka kusole kakhulu mkhulu kule ndzawo noma ke la ekhaya baye baswele mhlawumbe kudla kwekuthi kusitakale namajala afake amandla ekwakheleni mkhulu loliphahla. Kanti ke sesibone lapha kufika indvuna yenkundla yaseMthongwaneni babe Themba Nxumalo bambisana nababe Musa Kadlela nobuqopho baseGundvini nakhona bafikile batewupha mkhulu kudla ekuthenini abambise lamajala akhako asamsita. Sitawukhumbula bakithi ukuthi nangabe umsebenzi lo njengalona emangweni wenteka la khona mhlawumbe lihlangothi laka DPM lisita khona bese kuyadzingeka ukuthi takhamuti nato tilekelele ngaloko letingalekelela ngako. Kungako ke ibe seyindvuna yenkundla babambisene kanye nebuqopho basukuma bathatha bayovusela lo mndeni wakaBhembe ekuthenini kubonakala singabe bangawuchasa ngani. Bungozi futhi ngabonga emsuphekile, ngabonga into ememukelwa ngamakhosana kule ndawo bekunene, wangamukela bekunene ngakakhona ngesaba, kodwa ke wanginakekela timnyalo selubangina ngo ngibonga nekudla lengilethelwe induna yami kukawufika kuphekelele size esisebenza nami. Kanti ke njengoba senitivele abonga mkhulu Bhembe loko lachaswe ngako akugcini lapho ke bakithi kuyadzingeka ukuthi aqhubeka sitakale ikakhulukati ngako loko kudla. Siyacelwa ke nesive netakhamuti nje letikhona mhlawumbe noma ngabe uphosa lelo tiya uphose leso singwa uphose leyo juice itababambisa kuleli khaya la akaBhembe. Ngicetha tshwala yende wetindzaba teNeighborhood News Network la kaBhembe ekhaya eMthongwaneni.